Mislim da je bitno da smo se sastali, razgovarali i da su prisustvovali neki od institucija Kosova i da smo imali priliku i roditelje da slušamo i da slušamo njihove primjedbe. Bitno je da se nastavi konstruktivni dijalog između svih umešanih strana i da se nastavi dijalog između ombudsmana i nadležnih organa i da se nađe najbolje rješenje koje je u skladu sa Ustavom i zakonima, ali koje poštuje načelo najboljeg interesa deteta, koje je u stvari i deo Ustava Kosova i pravnog sistema Kosova. Mi mislimo da je ozbiljan problem jer obuhvata veliki broj dece sa svih strana, ne samo srpske nacionalnosti, i treba da se nađe najbolje rješenje, najlakše rješenje, a kako roditelji mogu da dokažu da žive ovdje i da njihova deca mogu da dobiju ono što im zakonom pripada.